benta iwe kalam perang. Kajing penkentang Bishop ya Most Reverend Father Ferdinand Dakar unong cerai rangba kacawai diocese aga citri kota bar arajar arfulai ha umbulong Holy Spirit Church. Kabenta banungkong gantian nam perang. Katokat ni kimat nak gantian la perang barai dok Chancellor kacawai diocese Father Martin Silla. Dikentin nak sang riu pun riu, kena kau diwe hadu lai, kaya de sepiak nak kematakan ikasgi. Banyak risa nak kajing kemen haut lay, ban ruai buram ya kekenteng jauh, ban pedan buram ya uplay. Buram kasgi badan nak kajing kemen kebakrau, bakajing semua ya uplay try kan rad. Ubat tim ubastar unong thau unong penim yangi badia kie baro barkam tamme baulas ngeulas ngap ya kecil duai cekarpat jangi ke pai rungai kabalam katulik jom ke jalan yang jawai baulas je ya Most Reverend Ferdinand Dakar banlom Bishop Jongi tungin duai bekip bok gerwiang ya Bishop batemai Jongi baundan barabor abrem kejengkot jengkia Unyo kabut kabor, kajeng nam tikstad, kajeng syapang, kajeng rumlay, nakabat sen tangkray, nakabat takabha kambiat, karoy kapar, rengkat kajeng libre duplay, mar kajeng aye dianterli, mar kajeng abab, mar kerliang, abdeng gipay rungay, bagipay nangsung senong, cakari jantia, bantay, ban penroy, akabalang jambu. Kakana lengkap Jepang kajengnya Katolik hal Jawai Diocese. Katolik Katolik lawan terkilung pernah hadir baulo di Selawai Sadap. Ubana kacang raliang ralekot yakin missionary nalai tongkra Shillong House dan kapas pak kedai puwei. Mission Superior ulalek dala desa raliang haka artari gubernai Desember kapas pak kedai puwar. Dah kebanyak kejap nadu latum kerak Shillong syaduk raliang kumbakak sang kata apa wapo haraliang loyo iya keking sethem jongki baru ai baptisma hadur lai puan mut aga tahi kesni udah pisdam ya ke mission station baru latung ya pada kukot SDS bapak Thaddeus Hoffman SDS kumkilen doa pancarai ya ke kamensihen ke Kristan batamai suki-suki kajengnya Katolik lanang yar berlanang sangkat barang ni gisgi hauslam kakendai spa kasnom thangrang jala pediang ya kajengnya Katolik ban hauslam kakendai spa iwe lapli ya mission station ha kasnom lamin sakitan wa ha ba upana Marcus Dombrowski SDS ulalong ulang do anong syarai hauslam kakendai spa kadwe lapli ya mission ha damba Nagadao katama ba bangkong ke para Jerman kumbal jukhon ye yaki kilaha banai paino haus nang kakadai spa apu yak Assam mission lai pino apo kajing pe jingkri jang para Salesian jang udang Moscow ki para Salesian kila peteng ya mission gaba ino selana di pada Salvatorian nagadao jang katama ba bangkong Napli ya commission batamai hajawai house dan kakandai spa arpolai. Nagarau jong bekindu nakilendo lakhan no ya commission halamin bat nangba balapten ya commission halaliang bajawai. Haru usnan bakandai spa nya punre gedon tangki ne apeliki Paris. Banang penyiar susu yang kahimau play hakini kilom jantia paboko yupu banyak dik kan reu ulap play yang diocese Jawai haga arpo pratari ke Januari arajan reu baru latung ya Right Reverend Vincent Kempat kumu Bishop Banangkong Jongka Bishop Vincent Kempat urasyarai yang diocese Jawai tang sans nem tam nakadau kecengkelarkan sanjau haga lai pau tari ke Julai arajan kadwe Lapai lakmi sipo deka diocese dau Reverend Father Hilarius Lamare kumu diocesan administrator ngadu ke sipo tadi ko August araja karwe hadu kalai tadi ko February araja katsau
Umur Reverend Thomas Menam Parapil Ula Sinti Agadisis Juwai Kumu Apostolic Administrator Nadu Kalai Tariku Februari Araja Khatsau Hadu Khasan Tariku Oktober Araja Khandreo Ukma Buku Yupu Francis Watung Ya Umur Reverend Victor Lendo Didi Kumu Bishop Uba Araja Agadisis Juwai Hada Khasan Tariku Oktober Araja Khandreo Bishop Victor Lendo Ula Sharai Agadisis Juwai Ku Basau Snem Sau Benai Baradin Kajeng Klar Archbishop Dominic Jala Laptungno Ya Ukum Archbishop Kasilong Archdiocese Ya Agadisis Juwai Lapek Lakmi Biang Sipo Da Reverend Father Ferdinand Dakar Kumu Diocese and Administrator Nadu Khatra Tere Ku Februari Arajar Arpuwei Hadu Keski Bukpa Bukul Pope Francis Ula Tie Deu Kumu Bishop Upalai Jonga Diocese Juwai Haga Pratarik Ujulai Araja Arhulai Hadu Menta Diocese Juwai Kadon Kaprateliki Paris Lai Buarteliki Ying Runyam Kasenari Ki School Hospital Ki Dispensary College Retreat Center Bakiwe Kiwe Tratrekam Jong Kabalang Karkum ke Sensus Jong Muslim Arajar Arhuwai Diocese Juwai Kadon Hadu Silak Kadu Hejar Kandai Spotlight Pro Ki Pai Kristan Katolik